Sekejap dunia nih kak. Coba mbiana tanya, bila tanya kemudian, umur manusia ini sekitar umur berapa ke umur berapa? Sebidek ke petong bolo. Sekejap kan? Sekejap. Umur sebidek ke petong bolo, nanti gerak saja umur sebidek. Lah temu sebidek kan? Lah temu petong bolo itu. Abid dalam kuburan rogi yuk. Semati selambar terus setia wajan bapak. Tahu di boleh aja. Demen lah bapak. Pak Kampung, tahu di boleh jangan Pak Kampung. Terus mangken tahu di boleh. Pernah tak beli boleh. Mbian tahu jawabnya, anapa mata odi boleh? Tak uning jawabnya setong orang beseser takok buru kapi. Ya marah odi boleh. Selamatnya oleh 40 hari odi boleh. Dak maban ping. Paning-uning wah laki ni yo nok ben winin lemat oleh 40 hari. Kamu mas. Bali. Paling baharu pahe ku. Allah ilahukum ilahu wahidullah. Legerekan susana. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Kok kita mati mau di boleh wadai untuk. Embian ni kan tindatin mangken ni. Ada setua sing model ratin ya jak bini di mamak baca dereng bini genteng. Ni kan ratin kan embian kepi kan? Jadi kakin. Embian ni ratin bolannya benegi cekak roh. Muntak cekaknya ben embian. Pah matem. Jadi ngakin. Lo ngepas esompet di kapas. Aduh. Pahi beda. Pah dina lapote olai kapi dina lapote olai. Aduh. Dak mak sedin beratin lamba. Dak mak sedang megantang lamba. Dak mak abad pejabat lamba. Bila lah mati dak gunana, dak argana. Betul. Bila lah mati masuk ke dalam kuburan ada orang hormat. Mun ngoburak kita ada sing ngangkui tanang, tidak ngangkui sokoh. Di mun ngangkui tanang bila si mari ngoburak ki. Padahal baru ki air itu tak dia. Selambak mun labang ibu kaki. Lambak orang ngulok sana assalamualaikum setia. Hahaha pun juga amat kan gitu. Tengok saya respon pun yuk. Ada makan janjakalan. Allah. Apa pak? Maknik nyurni tegang seru. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus saya berapa menit? Cik abid dengan apa nas? Hah? Oke, gula ki bola nak tak langkong nyon sepora ki beda acara kemarin maghrib. Ini mari dikeding aki yo mayu. Apa? Acara santaan ben mercon do suaran do. Mana. Mana munyi boleh. Haram rekam ibu ngomong. Iya mayu. Korang sip. Aduh iya kan sul barok. Udah mak sabar panjenengan ra. Andi anak buah lap helap kata negara. Aduh tak pedang. Rabun roa. Ojak ning yada tak pedang. Bes. Bu. Bapak wani serba mantap. Boleh gelak dan teko jadi. Apa kok saya terangake lah.
kapan yun lagi geluh. Senomar tanlo engki Kak Dinto ternyata Bishr Al-Hafi itu beliau itu ternyata diangkat derajatnya gara-gara tulus menasihati teman-temannya. Tidak ada tendensi apa-apa. Orang morok nih harus tulus, morok bro. Tidak ada tendensi apa-apa. Beniking karena beci, beniking karena napa. Bila lebajan nerangaki, terangaki. Seret, pangucapnya. Mak nyinggung, benih nyinggung geng tepak. Cing tepak. Jadi pada orang gedeng mun abah ceramah mah ngucap tersinggung. Do baper, bawa perasaan rong. Apa mak tele baper? Tak iya bu. Ngertem yang ke baper. Apa? Cakalan boleh. Baper nih kateriatan lemper. Jadi orang baper nih kan orang nyambi perasaan, jok sekejap perasaan boleh, jok sekejap perasaan boleh, beda macam status orang perasaan boleh, beda. Oh, apa gel, acorak ngocak engkau, du siapa sih ngocak ejak nih ngocak kadang ngulin nge-share, ngulin nge-share, beda ngocak, mata pak kangkok perasaan, wah. Compok nih kan, beda penceramah sepo. Beliau masih hidup sekarang, penceramahnya nyaman. Keng beliau ampun sepo, makin agak jarang keluar sudah. Raden Panji Kiai Haji Darussalam, pengasuh pondok pesantren Darussalam. Apa kata beliau? Orang api dato nih aja, pon pada ban orang nyambi spiritus, ini spiritus. Isira makin. Bila tepak ke kolek setak loka telem, bila tepak ke kolek seloka peti. Bedi geng niat ma peti geng leseram tapi bangun cama peti ya sarang siapa loka adalah nang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panitia yang mau minta sumbangan monggo diambil. Oh benih dus langsung tim buat ketoman. Sallallahu